Angumbuhanggu dangu riki mata mba yetinda bata patua ma ngarangiangu rukuna na pameringu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV dangu na pulung na padihanda la rehiana welingu la buku wasiato na pingina imiri marongo pamalangung hangahu 20 na pamanginjir ndaje duyaka la matahau na mawana lahandukangku kuwarangu laimiri takanyuna hina hiamaka angumbuhanggu latamu na imiri yehukaritu nyunggaku kamahingu baningu bia angu karienjanggu ma itirungu kandiakai nyungga ndaku maka apa torung tunu napa hakahinguna na tau kabungguru lanjuanga unda pulung kurumak nangalanya lapangadanguna lurina na mambutu kamahinya lemire na patakana na wundana liya lahapa da kabungguru karinja angumbuhangku latamu na imiriyo karitu la pamalangung hangau do kambulu na pamalangungu wang karadana rukuna na papangadana na pahangana ningu tau ka na malawanya na pangiranya hama panadaka na kanandinya na kahana angu idi ayah hama tau mangiangu latana pandian deningu ningu mai tau mapanggepinya na pawundan taka dawuku ya na pabiara angumbuhanggu latamu na imiri yehukaritu veringula makalutu na pahangana na patandanya na pamalangu na liya lahanduka ladalu handuka na hili pamalangunya imiri angu padudurunguna la imiri na hiamaya dirambah yetia angu haliadakuna irabokulu etia hoputuno na padihanda la rehina yena ambu maruambadu lapa like subscribe angu matawa bata pangalanya na padihanda la rehina yena langumbuhanda mbunda badaka na tau nama pawai la imiri dangu nama rinjung la patanda ya imiri yokaritu kanadu nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata buah baru ya na pulu na imiri dangu angumbuhanda la YKB matawa kana papurunda wai mangolung wai maringu welingu da imiri yehu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.